لنوارستا چرخ بوری موصل دهاتن یاسین جی باجرین گشتیاری و خلک که ایک جار زور قصدا اوه دورید کرن هبونا اوتیلم پینجستیرو جهن دلوکر لسر رویبار دیجله و هبونا چندین جهن شینواری اوه فاکترین سرکی بون که ناو دنگین باجار موصل لسر آست عراق هبن. لنوکه برو واجی و چنده دهیتا دیتنو خلک موصل بو گشت کرنه قصدا هرما کردستان اتکنو اوتیل و آواهی برس نوکه بکو مکابران دهنه دیتن. لأنه من أهم اقتصادات باشترین آبورین ولاتان کرده گشت و گوزاریه بل الجه داخله مل موصل سر رای هبون رویبار دیجله و جهن شینواری که میجوا وی گلی به دیاره جه داخله چپیتا بیدان به وی کردی نایده گرن. دمر كل المعالم الحضارية. داعش همی جهن شارستانی و جهن گشتگذاری و آینی جناف برن. بلگه لسر وی بابته نوکه موصل چه اوتل نینن. هرچنده اوتل پیدویا که سرکیه با گشتیاران. جیگر پارێزگەرê نینەوە وەسابۆ دەنگê ئەمریکا دیارکەتن و ku ewan planek daiştiye û kar li ser dikin heta sala 2025 da çendîn cihên gozarî vekin û êdî xelek wekû caran qesda evî bajarî bikin. حجم الدمار الذي صاب المدينة بسبب عمليات التحرير او قباره جنافبرن گهای موصل بویا سدما جدزدانا گلک جهن گشتیاری اونو که حتی راده کی هاتینه پشگو هاویتن اما کو بشی پلان دانانه منو که پلانک دانای بنا بدیدنا نینوا لسالا 2025 راستی اف پلانه ده خزمتا باجر موصل کرد ده اوان 5 سالت بهد دا ایک جخال گرنگ دوی پلانه دا اوه کار کرن لسر کرد گشت و گذاری شبر کو پارزگه ها نینوا خدا ناصروشته که جوانه او جهن گشتیاری هنه هر واسه خدا نا جهن گذاری ین آینی او شینواریه السياحة الأثرية. دەنگê ئەمریکا سەردana fermangeha geşt û gozarî li Mosulê kir bû wê çendê bizanîn çend cihên geşt û gozarî li evî bajarî hebûn lê rêveberê fermangeha navbirî neyê amadebû çi lêdwanekê li dûr evî babetî bidetin. Belê wekû tête dîtin zorbeyî cihên geşt û gozarî û taybet li ser rûybarê Dîcle di kavil û wêrankirîne bi sedema şerê Daeş li evî bajarî. Kawa Umer dengê Emerîka, Mosul.